Kardom Karbi Anglong News Channel ke lang Arab do Aphan ta nilihin pen adap kimi a Kardom nang pachir iglo Kardom. Pini Karbi Anglong News Channel abirta than ponji bang nilimen sami merjilin hansepi non. Dipluso Arat tumpen Richard Tokbi Aphan Kachoro rinti. Lakha inko de truck Tovar constituency ke parlo Datora PS ke parlo Dipluso Arat Aphan Tovar local MSc Anparta Education Richard Tokbi aning ke mipen Dipluso Arat Kachelenga Tovar Kasimarpi Lason si penang anarni kiring pen Dipluso Arat kedam kewang akisung Ponang Olopu Richard Tokbi Arjulong si patumi pai ni pai cricketom ningkan surihinira inqueretrop aningkan arnia bangki dong sikot pen Tokbi sangho amitang aki GNC Tovar semar pipondo Ate Richard Tokbi ke kaiketa munira tumaphan kira kapachir ji Aphan tisikding abang phuapot si Dipluso Arat tumaphan sitame kidam kewang joy wanchi pu matha ponsi arni sia pharman Tovar semar pipon la so penajo Richard Tokbi Aphan Dipluso Arat tumpen aninga klongpen Kachoro pachor ponrin ate Dipluso Arat tumke ani kar inai ke Tovar delong meri hin henlo kar inai ke lasi nona bangke Tovar bang nang kasemar pipon thekapot Richard Tokbi Aphan Kachoro pi pachor ponrinti Tovar gripen adverson ko report Karbi Anglong News Channel Churulo mane kidam taning kan tami Jigson Richard Tokbi halabang so ning kan tami lang thepik halabang so talwa so na thakadi mikoni tum phana kerap piningan phongnyelo pining tanitum kedang abang sungpik lo langit hepen Tovar kadok kabe tami hengno pik bons tami ningki mepen itu masar Richard Tokbi alangli nang cerap kadok kabe lapen tahun committee chairman lapen DC chairman alangli tum birta kadok kabe ni pili Pipon namasi nili tum Aphan apada dhora lapen po rongar rong thom Aphan akajin sopen Ajok alang tum ningi mepen Ajok akirap pon itum ke churu parpik lo la pusona thak kidam tang tami ni tum ansa sisi alang tum long chiradonji la son thak ni tum phan akang hon la pen akajin so thepi ka pasini tum dikson Richard Tokbi Aphan tami tum churu pik lo ni tum ke kidam bang sung pik sitame pini yang bong penal tami alang tum mi thanga khi ada che padam pen nili tum phan ko ano ne akang hot rong thomara phan akang hot parpik e peponi tum ansa churu parpik lo la pusona thaksi dam tang ning kanta la pusona thak nili tum long lang ke pen Ajok halabang so ning kanta la daga thak lo lang ponda sitame alang li hala suta Richard Tokbi la pen tahun committee chairman la pen sakorong par Dixon kali BDC chairman alang li tum pen Ajok hasan ning kanta minerap lo pining alang tum phonian kini tu apada dhara ha waraphan nang kerap he patami alang tum phatame la bang ke thom phatame ni li churulu la pusona thak bangke ni tumke kaiketa alang tum long si dudun thibi la pen aja dun thibi busi ni tumke la rong thomara tami kamatha pondolu la halo ni li lam the lam ninge ta ni li pading elo lan si ni li phatame churulu bini jadak pada dhara atha kadu mane long kitron la pen lang tu rong pha la pen rong ari la rong thomara tum kisung kipu pasopot pini alang Richard Tokbi pen Ajok ni tum phan Tovar tame la na ke no pen satame lang tum ne bunai pilo si ho lang the pen akisung ta ana ni tame ni tum phan batai lo tame lang si Richard Tokbi ni tum phan ni kira par pi pot ni hin pen tame churu par pik lo ni hin mane ni tame rong asa lo masina tum phan churu pik to ni li cha sonak tha kang hon na long dover ji pusi ni li na tum phan churu lo par do on ni labang so cha tai long pen ni ngalang mate ni li akar alam kachithani pasini hang lo Piala ma importante ino tabang fu kimia sai lak le pen tang kring ben karjot ti bang fu Aphan Kachoro sini hang lo kumat ma importante
the 26 long door Bagri competency local and EC and part of me Carbon Autonomous Council division yam sa Richard Tokbi alang Aphan amen jong si parno la putang tay badu kami kachin ni bang le at lang li ino lapuson kimia sai kay kita me karjap tip utang kring pen karjap tu bang fulo la sila busona bang fu mote la busona adong be ini tum luar bagori ang kang along ke parlo long la kini tum luar bagori arat isi aku pailo pole le tum chihok lo na song taksi nili pini dadhora pias ke parlo o dadhora thak ke do lengki torong narong lepen lang turong par lepen lang sing tok bierong rong thamarat ni tumalang phan ke choro ni phan ni hang lo Pipon ma putam te alang li labusona batai akisung same lag le dat panit mo phan kira basai kai kita me nang pali ver panapot ni ngarong lo teneng ne thos same kedam tang pai chik lo dari thorni arbe kijang parpik na jok ni tum pachaleng Tovar hengno lab lo seta choro na ji itong dor bagori VDC chairman ng Kami alang nila buson arong kono si kisung ke boy kedoma labson report alang linang ke pen ni tung labang so report Pipon alang liam sar pagi kita si pini ni tu han kira basai nang palilo ke CV lo kan tractor nang toy si ni tu matawar nang bonai Pipon ni tumrong thamarat alang lithan suri akachuro akadong pagiri pero Pinia Berta ke lapuan si kang ton pon iklo do me thak me